Ja sam Petar Crnjac. Ja sam Maro Bljajić. Ja sam Gabriel. Ja sam Toma. I igrate? Padel. Jako se puno krećemo i zabavno je kada mogu rasturati loptu u drugi teren. Možemo igrati sa prijateljima, poznat nove ljude i općenito se lijepo možemo dodavati. Ide Pero nova loptica. Ajmo, samo smireno. Prvu grupu koju smo privukli je uvijek malo teže, a kasnije to onda već ide na način da jedno dijete pita drugo pa kam ideš, idem poslije škole na trening, prezabavno mi je, predobro je, fora je, dođi ti jednom, probaj i vidi. Za sad smo fakat zadovoljni sa odazivom djece. Treninzi se znači kreću ovisno o turnusima i popodne i ujutro, prilagodimo se djeci. Mjesec dana košta 60 €, za sad imamo malo više nešto 30 djece. Mislimo da će to rasti i da će to biti jedna jako dobra priča, iako je već i sad dobra priča, ali bit će sami bolje. U padlu ima kao ova stakla koje može se nabijati, to zabavnije, brži sport, kao da se brže sve odvija. Treniramo se svaka 2 dana u tjednu. Još ima individualni trenerici. Padel je zapravo kao tenis, ali zabavnije je puno. Sportski klub Stars je krenuo od 2013. godine, to je početak je preuzimanja bilo 2013. ali smo počeli 2014. godine. Kroz svoju profesionalnu karijeru ja nisam bio u padelu, ali sam bio u rukometu prije. Igrao sam u Španjolskoj, tako da sam to tamo vidio, tamo sam probao, tamo sam igrao i jednostavno to je sport na koji sam se na kraju krajeva i zaljubio i sport koji znao sam da će jednog dana doći na nivo na kojem je. Naravno, kad nešto dolazi novo, dosta je teško to bilo ispromovirati, ljudi uopće nagovori da igraju. Tako da smo mi, ajmo reći, nekakvih 2-3 godine, nas 10-ak je ovdje koji smo se vrtili konstantno, igrali smo i tek nakon jednog vremena, nakon te 2-3 godine, ljudi su vidjeli ovdje da probali su, uspjeli su, ljudi se zaljube jednostavno. Padel će se razvijati u Hrvatskoj ako ćemo raditi sa djecom. Naš cilj je taj da djeca definitivno moraju biti krenuti od početka, ali mislim velika je razlika kada mi krenemo igrati padel sa 30-40 godina i kada neko krene kod dijete sa 6-7 godina. Bez obzira koliko mi to željeli, trenirali i tako dalje, mi stariji, ali jednostavno kod dijete to moraš proći, isto kao u svakom drugom sportu. Ja sam Tihana Filipec, ovdje iz Samobora. Anja Šarić, isto iz Samobora. Padel mi se svidio jer je zanimljiv, društven. Trenirala sam tenis od 5. godine, aktivno sam se bavila, s vremenom sam završila na faksu u Americi. I evo, vratila sam se, nisam puno trenirala, došla sam tu u klub kako kad. Igor mi je uvijek spomenuo da bi trebala igrati, da bi se trebala malo baviti. Dali su nam reket, malo su nas motivirali. Probudi se ta želja za natjecanjem, za igrom. Padel u stvari mogu igrat ko god hoće. Mladi, stari, djeca, svi. I da je jako zabavan, da se svi mogu zabaviti. Tenis opet ne. Tenis ipak ti trebaš nekakvu podlogu da bi ipak igrao. U padelu se sve to da spasiti, preokrenuti, doći na mrežu. Zaista mogu reći da je padel igra koja stvara ovisnost. Mislim, baš te navuče. I evo, još se učimo, još smo u nekim počecima, ali zanimljiva, super igra. Putovanjima, ja se nadam nekakvim Zagreb. Nekakvim putovanjima, malo dalje. Moram se zahvaliti Igoru, mislim, Igor je ovaj klub digo, mislim, on i njegova obitelj, familija, na takav nivo. Imamo 2 unutarnja terena, jedan vanjski teren. Planu nam je sad, upravo čekamo dozvolu, izgradili bi još 2 terena. Jedan pravi padel centar gdje možemo organizirati međunarodne natjecanja. Imamo još jedan nogometni teren i još jedan košarkaški teren. Klubske prostorije, kafić, mjesto gdje mogu ispeći nekakav roštilj i tako dalje, članovi kluba, eto, to je to. Čekamo vas u Samoboru u sportskom klubu Stars, dođite kod nas, probajte igrati padel i zaljubit ćete se. Ako hoćete i da vaše dijete ovako udara lopticu, nek dođe kod nas u SK Stars. Pozivamo vas na padel, pozivamo vas i ovdje u naš klub u Samoboru. Odlična atmosfera, odlični tereni i super zabava. Bok! Bok, čao!